licentie is een onderdrang verveel. Dit wat op die hoeveelheid gestaan is, maar als een onderdrang extra. En ik besluit dat gewoon doen ons dit, als het verveel is, dan kom ik terug naar de mensen die denken dit. Ik zeg maar, jylle het het onderdrang voor 10 rand of wat ook al veel betaald. Nou sê ek my nog nie wat die onderdrang is, ek sê vir my nog nie. Ik maak dit so op sy hoor jy nou aan my of die ek sê, om ek moet nie maar nog besluit. En sy sê, ok, ek sal besluit en dan kom ek terug na jou. Die next week is ek terugkom. Sy sê, ek het nog besluit om die onderdrang vir jou te gaan. Nou ja, dis om ek koelie. Sy sê vir my, want iemand het vir my gebles, so nou kan ek nie meer politiek terug van die kop van die film. Nou ja, dis om ek koelie ons gaan aan baie mis. En ons gaan aan onthou vir die rest van ons lewens. Dit is de jongste van Syrië.
en baie universiteite diskus. Baie mense wat ondersteun en nou, my ma is gebore op 6 Juni 1937 in die stad. Ons kom al nog twee van ons straat en as gevolg van werk, ons is en dus kom sy gebore was in die Liefraad. Op een later stadium gaan sy school gaan by Sanzijde. Haar ma het sy by die beginschool aan kort sy museum as sy die school doorgoed. As gevolg van die omstandighede daar die leef, van sy haar school doorgoed. Maar sy wil graag die rol was van onderwijs sy begin werk by Moulies om die koop te bou. Nou, Moulin wezenlijk gevraagd door de Maas betrokken in de Nederland. Nou, maar ik begin hier van Moulin naar hier in Nederland. Hij staat als op die hier in Nederland. En sy het stadium verdien onder Opa Marla, dus nog wat oor die van Marla's pa onder die boom in sy hele afgegeven. Dus waar kan het in die boom. Op ouderdom van hoe sy vir een aantrekkelijke jongman die naam van Positief is. En sy tree in die huwelike rond. Nou, die stadium is die mense wat toegetrouw. So sy getrouw, 2 dae na haar inconsideratie. So sy die aste Juni toegetrouw. Die 6 Juni toegetrouw in die aste getrouw sy. Dus met die huwelijk voor 7 kinders gebore, namelijk Jusjens en die dochters. Ons moeder was een katholiese vrouw, maar skrikkelijk streng. Die familie skoot altijd, die sisters skoot altijd hoe streng vrouw sy was. Hulle sê dat sy was hou inlegs en onlegs. Alhoewel ons haar baie streng uitslik haar het, die ander kinders haar sien as die liefliste en die sagste tannie. Dat ik vanaf dan aan Galito protesteer, sy is onderwijs Hij heeft dominant gereisd en toen wij ouderdom aan Koei. Nou, aan Koei gaat om Cohesive works from Jerry Fans. Is hij niet uit de straal waar ik kunnen zo in had. En kan ik kunnen ze heel lang toekomen in de straat. Haar broer Christie. Nou, Christie vertelt mij dat Koei was zo'n keer, maar is dat ook weer als een is. En sy hoor, sy kan maar gesprek aan haar moeder, aan haar vader, en op een stadium toe raak, op haar kind, en toe raak op haar kind, en toe sy die raak. En hy kan sê, op die oude kan sê, hy is seer oud, toe trek sy met die hele gesin, na die AES. So, die Bitcoins, en die sê, ek baie wat geskills in die wete. Toe met alle broers en sisters was, op een stadium in die wete. My ouers, my pa en ma het baie geleer die kaart. Maar hulle was baie aan werkloos. En dit was soms financieel moeilijk en my ma was daar by sal by die mense. En die pa het gewerk die burger op die schrijver op die schrijver. En as hy op die stad op ons ophou, en hy op ons gegeven werd, as het meer net was, die oorlog bicycle en die persoon. En as het heilig geld, hulle op school gemaakt het. En dit hield die persoon. Dit sprake van hulle gebrek aan opleiding of een gebrek aan scholastiese opleiding. Het alles seker gemaakt hulle kinders. Op die
In het stadium in sommige dingen zijn op het stadium als je eigenlijk op een zin of een politie is. Zoals alle zeven zitten bij je maar even zullen en je zullen dat is zelfs. Ons is al vandaag als gevolg van de oorzaak werkelijk. Al toen wij in alle mooie basis. Mijn baas bij de familie gemist zijn kerk van die was waarbij wat zou er houden worden is te houden. Het woord vindt is de basis is de wereld. Ja, wat doen we? Doen we dat weer in avond komen? Die goede gevoel, dat die weer uitkomen. Dat en die bedoelde van ons. Waar ik die bedoelde van ons. Ja, het is stil, het is wel goed. Maar het is een ding. Dus ik denk dat como Deus afasta ao mal vida que não tem essa vida melhor ser essa vida roupa sustenta a você os vida roupa não sustenta das Reformen der Familie. Aber die war das, muss das Glück also die Wahre, ist sie es spricht an die Inneren von Planeten und von der Jahre. Dat zie ik in het enige. Die waarachtige. Wat is schitterend van David. Wat moet maar in niemand slikken. In een slik. In niemand. Maar God niet. Luister, die slikken. En zie het schreef aan die engel van zijn liefde. Dat zie ik, is het mooi. Die heilige, die waarachtige, wat die schipper van David, wat God maar in niemand slikt niet. Hij slikt in niemand, maar God niet. Zo kan het zijn. Is die kind op erde. Kind, ik voel je al. In niemand kan het schrikken. Want hij wordt klaar. In niemand, in het vervoerde bepaal. In naam niet ontmoet. Dat is die waarachter God is tegen. Het is niet zin. Onthoud. Is het altijd die goed, wat wij niet samen bewaren. Samen in goed bewaren. En die eeuw van de voet. Wat moet die jullie werken voor? Om de gevoelens van die aarde op bloed te stellen. Yes, nou. Kijk, en op goed. Kijk, en op goed. Ons vast. Wat die Heer, zodat niemand wil worden. En ze krijgt in mijn hoofd, ons vast. Ik kom goed, ons vast wat die Heer.
Dit was Achilles heel. Engels was nie gehad doen. Sy's 'n Afrikaner in Durban. I must thank the neighborhood for their memorial service. I must thank the preacher at the memorial service. He's also the oil anointer according to James 5:14. Aubrey. And then Kali, thank you for being the security in Steenkamp Street. You know, whenever we drove up there, I just heard this voice behind that facade. And Kali, you could find a distinctive voice, Kali. And I'm pretty sure that she kept some of the intruders away. Now I don't know who is going to employ you from 18 Steenkamp Street. But Kali, thank you very much for that. There were carers that were employed. Thank you for the 2 carers. Where are they? They were only employed for 12 hours. I never had the opportunity to sign the contract. I visited Mom in the hospital on Sunday, and Eunice lifted the bed, and you know, Eunice is the medical business, and we experienced that even the hospital staff knew who we were because she couldn't stop advocating who she was. Thank you, I don't know who inherited your traits. In fact, I must also, in the same breath, then thank the hospital staff of Ward A6. They did a sterling job, and over the last 2 weeks of her life, if I can recall correctly, she was hospitalized twice. And 3 weeks after, her sisters took her to a camp in Gordons Bay. She's no longer. Thank you for taking her on her last outing to CLC. Ek dink sy wil seker maar die see gesien het, Elizabeth. And my grandchildren, great-grandchildren, thank you for your contributions. For Cornell, I'm not sure is it Cornell or Cornell, but I know he's a strong man. When David couldn't be there, he was the last person that lifted her and ensured that she get to hospital. Am I right, Cornell? You were the strong, he must have strong muscles. He's a big lad. He's a big lad. And then David, you know, I believe that he's running for council or something like that. But he was the one that went to administer the medicines in the evening. And for those of you that got confused, it's not me. He's the youngest guy, and you know I'm in between. The children-in-laws, she had 3 in-laws, the gentleman that spoke earlier, Stuart, I think he's the only male in-law. The others are 2 ladies, Eunice and Jenny. It's a 3. Oh, and Nicolette, who can forget her? She's the one that makes sure that David goes to 18 Steenkamp Street. Sorry for that, Nicolette. I know Eunice gave quite some medical advice because they were always asking, why doesn't Mom want to take the tablets? Now I want to ask you, geriatrics in this room, people that are over 60 and there are people over 70, have you taken your tablets this morning? Because if you didn't, tomorrow there's going to be repercussions. My mom battled to take a tablet. And if you wanted some tablets for some other ailment, you could go and borrow from her. I wouldn't advise that you do that. Her sisters were singing here this morning. I think she was the elder sister from that family, and I know she gave some of them a hard time when they were younger. Thank you for accepting that and being tolerant, Elizabeth. It won't happen again. Hey. Social media, the live streamer, the photographer, the official photographer, I was the unofficial photographer. Thank you for putting her on live, on Facebook Live. I don't think she ever realized that she would ever make it to the movies. She did now. She did now. The office bearers of the church, participants in the program today, Mr. Tani, you are doing quite well. I love the shoes you're wearing there. You are doing quite well. Thank you. And thank you for everybody that was sitting
on the stage, and I didn't know that she knew such a lot of clergy, but it makes sense, you know, if you think of the praying, etc., and some of them are obviously acquainted with them. And then the bigger congregation, my father's family, I spotted some of them. Now when you stand through a camera lens, you see people, and I can see how some of them are showing me signs that they are getting hungry. Don't worry, it's all there. It's all there. I want to say in conclusion to you, I would have forgotten some people. You will never ever be able to mention everybody. But know this, that implicitly your contributions are valid. So please don't go home and say, why didn't they mention you? You are included in this final group. You definitely played a role in her life. And for those of you that went to her and watched the family photos, it's not going to happen anymore. You know who you are, Christy, some of you hosts. I know that the family is going to treat us afterwards, and I came across this saying, we don't know what they're going to offer us. I hope it's something nourishing. I hope it's something nourishing. It's like a box of chocolates, you know, when you buy a box with multiple chocolates in it, you don't know which one you're going to get. But one thing I know, it's going to be fun, it's going to heal us, and I must just ask you politely. Die mense wat nie gekom het met die begrafenis toe nie losmaak hulle, want ons eet alleen. Ons eet alleen. And then at the last leg, we must also thank the person, my brother, that is going to do the committal at the grave. And I want to say in closing, your support really, truly made a difference. Can you imagine us being here without you being here? So it really made a difference. We will always remember your kindness. Thank you again for being with us today, and God bless you all. Have been destitute. Truly committed a life, personally, financially, and some of you that are government pensioners should know what it feels like. Truly committed a life, and I must, from the deepest of my heart, say thank you to her. And I am not so sure whether she's going to deal with this easily, and if we have to support her afterwards, not financially, she's financially independent, but please don't forget about supporting her. She was with Mom day and night, and Matthew was there in the background. But thank you, Trudy, for what you have done. The family really appreciate it. God bless you all. Ek bedoel in die van die Panapase kant. En ek wil vir Willie en Antisha sê baie dankie dat julle is vandag in die plek. Maar baie dankie ook vir die liefde wat julle aan julle suster getoon het. Melanie is so, Melanie en Cornelia is so. Hulle ouers is vir julle, maar dankie dat julle suster uitgekyk na julle suster toe. Dankie dat julle altyd respek getoon het vir julle suster en baie dankie dat julle liefde betoon het aan hulle. En ons weet dat die pad vorentoe is stil, maar met die Here aan ons kant sal ons die battle wen. Die Here seën. Amen. Baie dankie vir al die voorrigtinge. Ek gaan die gemeente vra om te staan. Dan gaan ons die speel van die dodemars doen. Na die dodemars gaan ons slotgesang doen. It is well with my soul. Na it is well with my soul, gaan ek die slipdraas na vore roep, wat uit die kerk ek gaan dra. Dan gaan ek vir pastoor Rosie Jansen vraag om die slotgebed te doen, en ek gaan vir pastoor Dion vraag om die seën van die Here uit te spreek. Net na afloop van die spreking van die seën, gaan die pastore die kus begelei, tot by die as die Here seën die Amen.
Vader, wat sal ons U vanmiddag kan vergeld vir al die weldade wat U aan ons bewys het. Ons sê vir baie dankie, dierbare Here, vir U genade wat vir ons genoeg is. Vader, ons is hier om hierdie kosbare skat vanmiddag weer in die aarde terug te besorg. Ons wil vra dat die Here ook dit sal seën. Eer en vir van die naam. Amen. Dit is dan my voorreg om onmiddellik oor te gee aan Dani, wat die aardbestelling sal doen en verder vir ons sal doen. Brothers and sisters, good afternoon. Goeiedag dames en here, broers en susters. Ongelukkig is daar nie 'n mikrofoon nie. En ons moet nou maar maak doen met wat ons het. Allow me to say that it is absolute privilege for me to manage and handle the committal service. My wife and I were on holiday in England, left on the 2nd of April, and on the 9th we therefore got the message that our mother has passed on. I have to therefore thank my wife and my children even there at England, even though we were meant to be there for 5 weeks, that they allowed me and allowed us to come back and cut the holiday short. We realize the significance of today's event, and on behalf of my own family, my wife and I and our children, our grandchildren as well, I therefore want to extend a word of condolences to my sisters, my brothers, my mother's sisters and brothers, and everybody who feels that you are related to the family. We pray that God will guide you, will lead you through this process, and that His face will shine on you. Wees om te wys ek het berou. Vir ander mense gaan dit liewer dit in 'n hoekie by die huis gebeur. So verskoon ons maar as jy baie trane sien of as jy min sien en jy wonder wat is besig om te gebeur. Hierdie mense is besig om te rou op hulle eie manier. En gaan ons dit maar ook daar. As we have lowered the body into the grave, we want to declare and confirm Getrede Beukus. As we commit your body to the ground, we confirm earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Stof was jy, en tot stof sal jy terugkeer. Now if you go back to the scripture just one more time, it says your eyes saw my unformed body. Now if you do a linguistic analysis just briefly there, unformed body, just unformed means it's not yet formed. The prefix un there, die voorvoegsel on, beteken dat dit nog nie gebeur nie. The body right on the count of 3 we can let go. Getrede Beukus, we send you into the loving arms. May you rest in peace.